کێشەی توندەتیژەکانی چەک زاڵە بەسەر مشتومڕەکانی ڕایناری لە ئەمریکا. لەوان دەیانەوەی ببنە سەرنێزەی گۆڕانکاری لە رووسیا. دیاردەی هاوسەرگیری گەنجانی ژێرتەوان 18 ساڵ لە ئەمریکا. تەماشاچی خۆشەویست دەمەتان خۆش لە واشنگتنەوە خۆشاتنەوە ڕای بەرنامەی کورد کۆنەکشن ئومیدوارم دەمێگی خۆش وەلمان بوونە سەر. سلااوڕێزم ژێ ئەمریکا دەست بە بەرنامەی بکەن. ڕێڤەبەریە ترامپ بریارەکردن و ڕاگەهاند کوێ مافێ ماینا بەردەوام و وەلاتیبوونێ نەدە کۆچبەرێن کە سوودەیە ژێ ئالیکاریên حکوومەتێ وەردەگرن وەک ئالیکاریە خواردنê ku bi navê food stamp tênasîn û ya tenduristî ku bi navê medîkê tênasîn û her wiha alîkariya di warê kiriya xaniyan de. Çalakvan rêveberiya Trump tawanbar dikin ku ew bi awakî nedadmend tenê xelkê perîşan dike armanc. Ev biryar dê nîvê meha dihana îsal derbasî warê cîbecîkirinê bibe, lê bandora wê ji nihava li ser civaka koçberan diyar bûye. Trump careke din dibe kandîdê serokatiya Amerîka di sala 2020 de û helwesta wî ye tund li dijî koçberan renge bihêle ew careke din were hilbijartin. کێشەی توندەتیژی چەک زاڵ بووە بەسەر مشتومڕەکانی ڕامیاریدا لە ئەمریکا بەهۆی کۆمەڵکوژەکانی هەفتەی ڕابردوو لە تێکساس و ئۆهایۆ لە کاتێکدا ئەندامانی کەنگرز لە دەستپێکردنەوەی کارەکانیاندا لە مانگەدا و کاندیدەکانی سەرۆکایەتی دیموکراتەکان داوای کردار دەکەن سەرۆکی کۆماریەکان دۆناڵد ترامپ بەڵێن دەدات لە وێژەنکردن و پێداچوونەوەیەکی چڕتر لە کڕیارانی چەک. پشتی جبهتری 30 کس ده انجام دو ایریشن چکداری ده هاتن کشتن یک جوان لایالت اوهایو ده روژا شمی هات سپارتن. لایالت آیووای ده روژا اینه بربجارن پارتیا دموکرات بو سرکاتیه ده آخافتن خوده لسر سروک ترامپ و ایریشن چکداری سکنان. Ev li ser zilamekî ye ku hatiye serkar û hêza dengê serokatiya Amerîkayê bi şêweyekî bikartîne ku me dabeş bike. سرک ترامپ ایریشن چکداری به تندی رخنه کر لدموکرات دبیجن گوتنن وی لسر کشبرن نه یاسایی ده نفرت پیش دخه ترامپ جی روزنامه‌وان ره روژا اینه گوت او دخوازه بو کرنا چکان ده یاساین واتدار چیبن. کەسێک ku nexweşiya derûnî heye yan jî nexweşin em naxwazîn ew kes xwedî çek bin. سناتور مچ مکانر جی پارتیا کوماری ده ایالت خوال کنتاکی ده جی روزنامه‌وان ره گوت شروعین بربجارن دموکرات آلیکاری ناده. ئەڤڕۆ سەرۆکی لەسەربێ مژارێ تەلەفۆنا من کرد ئەو gelek dixwazî tiştekî li ser bê biket piştî hemî êrişên çekdarî bilî gorîna yasayan herkes mijûlî gotinên siyasî ye serokî ئەڤڕۆ bo vê mijarê telefona min kir û gelek dixwaze li ser vê tiştekî bike. سازیه چکن نتوی کو به باندورا لسر سیاست ده دبیجه لکلنک بریا چکرنه و کریار مروین توانبر رانا وسته. بربجار کوری بوکر جه پارتیا دموکرات ده گوت بیجا بربجاران بو سرکواتی ده گوت دوی کو امریکا لسر تروریزم ناخوی یا نجات پرستیا سپیده بسکنه. او روژا یکشمی داخواز خود دوباره کر. جبوان چی بیجم؟ جخواو اوان ولاد خلاص کرنه. به اول به ایمان تو نکرنه. راستی اوه کو گل تهنیه. برچیه و پریشانه بله همو استفا بکن و بچن جی تفگرا نو تشتک در ناکوه او به فایده که جی نده جبو کو نفسی هون تزمین آمده و نکاره بن دنگ بگیرن دبه کو جی طیب اردوغان دنگ بگیرن دریه حل بجارتنه ده سیاست مدارن امریکی دخوازن رویک ببینن بو پیشگرتنا تندتوجیه. جمارا خۆپێشاندانên siyasî li Rûsya her diçe bilind dibe û gelek kesên genc tevlî wan dibin ku berê hatibûn dûrxistin ji siyasetê. Pemnêra Amerîka li Mosko Yulia Savchenko dibêje nebûna derfetên aborî û kiryarên tundên polîs li dijî xwepêşanderan sedemên sereke ne ku gencên Rûsya tevlî xwepêşandanan dibine. Welat ji bo gencan nîne. روسیایا ایرو وها د چاوین رخنگری موزیکی نافدار آرتمیترویتسکی دا دیار دبه. سمبولا برخودانی یه 64 سالی به دلگرانی چاودیریا گنجین روسی دکر که چاوا 5 مزند بن. For several decades,
بو دهان سال جه تباخا 1991 و گنجین روسی بشا هر نینی نسیاسی و خمسارین جواکینه. لی ده چند سالین بوریده او یک هاتا گوهرتن. ده سال 2017 ده خواپیشاندان دجی گندلیه جعالی گنجین خوندگاه و دسپیکر به سرکیشیا سرکرده اپوزیسیونی الکسی ناوالنی و او یک بردوام بو. بسایه الکسی ناوالین و بسایه شرمزاری و گندلی رژیم پوتین گنج ایدی شیار بون و جنشکه که ودیتن که خواپیشاندان بالکشن. ده موسکو ده چند مهین بوریده گنج درکتن سرجاده یان. نفشه ما نیکیتیا سوویت و نجی سال 1990 دیتنه. نفشه ما هستا رزل خواگرتنه هیا. و بویه که ام دخوازن برخوادان جبو مافی خواه بکن و ولات خواه باش بکن. ده تمن من دا پشتگیریا پوتین شرم و به انجامه. از راستی کسی که نفشه خواه نهاتما کو پشتگیریا پوتین بکه. اف همه فشارین که دستلاتدار بکارتینن لبرانبر خلکی که دوزا مافین خواهین دنگدانی دکن. اف ترسناک و بی واتنه. خوندکاری آبوری ایگور جوکوف که ده خواپیشاندان موسکو ده هاتو بو گرتن بویا سیمبول لدجی تندوتجیال موسکوی. دوست منی باش ایگور زوکو که کاندید دومایا موسکوی بو به صدم هاتا گرتن. از دورم دا که فشار سیاسی و ندادمندی لدجی وی دبا پروتستو بکم. موزیکوان راپی اکسیمیرون بانگل حسکرین خواکر که بشداری خواپیشاندان ده مهه یا پشتگیریا ایگور جوکوف و گرتین سیاسیین دن ببن. هنرمندین دنجی پشتگیریا خوانیشاندان. در دورا 6,000 کس بشدار بون دوی خواپیشاندانا که دستلاداران اری کرده بوده. لی تاوی ریدانا فرمیجی پولیس لی دجی خواپیشاندانان تفگریا و بهتری 103 کسی هاتن گرتن. گفن ترکیه لدور دستوردان کلشکری لباکور و رجلات سوریه اگر آخافتنین وان به امریکا را به سر نکون مترسیه لناو خلک هرم دردخه پیشو وان راستی وینه که مجاهیه سبروجه دکه پامنیره ما لکوبانیه آگاهین بهتر هنه. ریکفتنا داوی یاد نافبر امریکا و ترکیه دا لسر رجلات جمع فراته دبت جیه رحته لجم خلک هرم فراته. گو مترسیا شرکی نو و گفخارنا روجانه هاتیه راوستاندن. ولاتی دبیجن ددمین داویدا و پشتی و گوستنا ترکی هیزین خواه بوسینور او کتن و مترسی بو ایریش بیکرن و جنوبا او کوچبر ببن. و بویرن لعفرین قومین لکوبانی و گره سپیجی دوباره ببن. اتفاقیات هانا کنها چه دبن باک دادی بری در روزا درکت اتفاقیات ما بین امریکا و ترکیه چی بود سر منطقه آمنه ما آمنه ایکو ام دبینن كمنطقة مصطلح منطقة آمنة أو حماية من حدود قوات حفظ السلام مثلا تيكافن سر سنور تيكافن يعني وقت يكون بمنطقة آمنة يجي شرا شيء يعني وقت يكون أمانات لشرق الفرات هي سلامات هي يعني اقتصاد بيشتوت عمارات إعادة بنية تحتية يعني بشكل كي ما أنا قلت حفتي 70% بيشتوت وقت يكون خاطر منطقة آمنة شيء بيكون حماية حدود خابك جرس قوات حفظ السلام تيكافن جدولات عرب جدولات بين تحالف تيكافن وحماية في سنوري بك كابنر أو إرهابي هانا كود دعو ذكر شو إرهاب لیتوی ویجی ریکفتنا گوجسه خالان پیک تی گود دست پیکا درکتنا ویدا هنکی نزلال بو. او مترسین لجم خلک هریمه به آوای کی جدی بداوی نکر. سیاست مدار کرد مصطفى حنیفی لسر وی یکی جدنگ امریکا را و هاد بیجه. گو او ریکفتن دما خوی نیز دا دکوه برجواندیا هریما کردی دا. گویا هری گرینگ گفخارن هات راوستاندن و پیشبینه گوتن دورین هفبش مینا ریکفتنا من بجه لدوره بین ریخستن. تركيا حزب التنمية والعدالة حزب أردوغان شوي يعني كتير أزمات اقتصادية هندرتا وحصاري أمريكاني وأوروبيان لسر وأزمة خوي داخلية معارضة واسطنبول خسري أفتشتناقش كي محاولة خد خازة أزمة خد تصدير دربك يعني ومحاولة خبيتر خازة بلكي كلمة نقاط زيادة تربة يعني أصلا منطقة ما منطقة الشرق والشمال سوريا دبيجن منطقة آمنة يعني آرامة
تجاری نبیه آستانگیل هامبر ترکی او لهامبر وقت بيجن الامن القومي التركي حتى نافشنجك جينات بردان اتجاهي وانا ابدا بس تركيا دوكي حاجات كردك الكيدر كي هبه تخازي وانا ديموغرافي في منطقه بغيره يعني پشتی رزگارکردن گری سپی و درخستن داعش جهری من کردی لسر دست حزب سوریا دموکراتیک و هفپیمان نافدولتی حکومت ترکی روزانه گف لهریم دخار و لگور چافدیرن سیاسی گو تهدید خوین داوی یه هری جدی بون و اگر گو اغری کفتن بریوانچیا پیشبین بو گو شرک به هاتا قوماندن. محمود بالی دنگ امریکا کوبانی. لە هەفتەی ڕابردوودا پاش چەندین کۆبوونەوە لە نێوان بەدەستانی ئەمریکایی و تورکی ڕێکەوتنێک لەبارەی دروستکردنی ناوچەیەکی ئاسایش و ئارام لە باکوور و سووریا هاتەکایەوە. دکتۆر کەمال سەیدۆ وتەبێژی کەمایەتێنەتەوەی و ئاینەکان لە بێرووی ڕۆژهەڵاتی ناوین بۆ گەلانی ژێرگەفە ماوەیەک لەمەوە پێش لە ڕێگای سکایپەوە لەگەڵمان دواو و بەو پرسیارە دەستمان پێ کرد ئاخۆ ئەو ناوچەی ئاسایش و ئارامە کە وەکو هەندی شارەزایان دەنووسن ئایا هیچ پەیوەندیکی بە ئاسایشی تورکیاوە هەیە و ئایا ئەمە بۆ پاراستنی تورکیادایە لەبارەی نەگەرانەکانی و سەبارەت بە کورد یان پاراستنی کووردە لە هەڕەشەکانی تورکیا و هاوڵامی داینەوە. کوردن سوریه، سوریانی کلدانی، ئەرمەنی، ئێزدی، خریستیان نه مەترسینە ji bo Tirkiye tu teqîn li Tirkiye nehatî kirin eger teqînek hate bikirin jî yekser ji aliyê YPG ji aliyê Hêzên Sûriya Demokrat ve hatine mehkûm kirin. Herêm aram e, divê ev herêm bêparastin. Bêparastin ji kê? Ji tehdîdên Tirkiye bêparastin, tehdîdên grûpên çekdariyên İslamî ku niha li Efrînê çi dikin em dizanin. Armanca Tirkiye armanceke din e, ne aramiye. Tirkiye dixwaze demografiya herêmê ji dêrîkê heta Kobanê min bicê biguhere. Çawa li Efrînê demografî belkî sedî heftê niha Efrîn ya bûye bi Erebkirin, bi İslamîzekirin û bi Türkkirin. Tiştekî wisa dixwaze Tirkiye li wê herêmê jî bike. Yani ev mesela han Emerîka ji min baştir dizane. دکتۆر کەماڵ لە درێژایی شەڕی ئەو چەندین ساڵی هێزەکانی کوردی و قەسەدا ئایا هیچ چالاکیەک ئەنجام دراو لەلایەن ئەو هێزانەوە کە نیگەرانیەک بۆ تورکی دروست بکات؟ تورکیە سیاسەتا تورکی هەلبەت نه خەڵکی تورکیە مەترسیە لەسەر خەڵکی باکووری سووریە کوردên سووریە تجاری نەمەترسینە لەسەر ئارامیە تورکیە. دکتۆر کەماڵ ئەو پرسیارە دەکرێت بۆ لایەنەکان چ ئەمریکا و ئەوروپایەکان وایە خۆت هەر لایەنێکی تر بگەڕێن بە دوای دروستکردنی ناوچەیەکی ئاسایش و ئارام لە جیاتی دوزینەوە چارەسەریکی سیاسی بۆ کێشەکە و دانپێنان بەو سیستەمە خۆسەرێکە ئێستاکە لە ئارادایە. کەکێژانی وەکو گەلک جاراژی مەگوتی و من نویساندی ڕێخستنامە کۆمەلایە پشتگیریە گەلên جێرگەفێ ئەگەر ئەمریکا ئەگەر وڵاتên ناتۆ ئەگەر ئەمریکا بێژن ئەڵمانیا نرخên mafên mirova diparêzin nirxên mafên jina diparêzin pirangiya olî û neteweyî li herêmê diparêzin şirîkên wan gereke rêveberiya xweser bê şirîkê wan YPG bê şirîkê wan Hêzên Sûriya Demokratîk bin lê heyf û mixabin ji ber ku rola Tirkiye gelekî giring e NATOyê da û Rûsya niha dixwaze ku Tirkiye ji NATO bi dûr bixe. حکومتا ترکیه حکومتا AKP بسەرۆکەتیە ڕەجەب تایب ئەردۆغان بە هەموو شێوایی هەوڵ دەدا کو ئەمریکا و ناتۆ تێخێ بن فشارێ یا ونێ پشتگیریامە بکەن لە دژی کوردان ji بۆ تونەکردنا کوردان یا ئەزێ بێتر ئالیە رووسیا بەهرم و تورکیێژی گەلێکی گرنگەش بۆ ناتۆ د ناکۆکیین لەگەڵ رووسیا مەسەلا ئوکرانیا قرمدا لەگەڵ ji بۆ ئیرانê ناکۆکین ئیرانێدا حیف و مخابن مەسەلەیên mafên mirovan dibin qurbaniyên siyaseta navdewletî bercewendiyên mezin. دکتۆر دیارە لە ڕێکەوتنامەکەدا باس لە پەنابەرە سووریەکان کراوە بێگومان گەڕانەوەی ئەو پەنابەرانە کارێکی زۆر پێویستە بەڵام ئایا هیچ نیگەرانیک هەیە ئەو پەنابەرانە چۆن و لەکوێ نێشتەجی دەکرێن؟ ئەو کەسێن ku ji welatê xwe derketine ji Reqayê ji min bicêye
همو هرما دوی حقی وان هبه وگرن مالن خواه لی چینابه دهندری عمود دا دهندری قاموشلو دا دیری که لکوبان کسن جرقا بجی بکن یعنی او پلانن به عرب کرنا هرما روجاوای کردستان جالی رژیما بحثیه دیکتاتوری لشامه و کدو خواست بکره یانجی کر حتی حد که سال هفتی دا دوی او آرمانج بریا ترکیه بسر نکوه او کسین دخوازن وگرن مال خواه دوی وگرن مال خواه دوی وگرن مال خواه نه وگرن مال خلکی دکتر کەماڵ وەکو دەوتری لە سیاسەتە دۆست دژمنی هەمیشەیی نییە بەڵکو بەرژەوەندی هەمیشە هەیە تا چەند کورد دەبی دڵنیا بێت لەوەی لەم ڕکاوتنامەدا ئەمریکا کورد ناکەدە قوربانی بەرژەوەندیەکانی خۆی از دڵنیا نیمە یعنی از نزانم سەدی سەدوێ ئەمریکا وسا بکە یان نەکەی لە دوێ ئەم کارێ خوا بکەن کو ئەمریکا وسا نەکەی دەبێ ئەم لەگەل ئەمریکا بەئاخبن. دکتۆر کەماڵ سەیدۆ نوێنەری کەمایەتی ئاینی و نەژادیەکان لە بیرۆی ڕۆژهەڵاتی ناوین بۆ گەلانی ژێرگەفە زۆر سپاس. زۆر سپاس کاکجانی بخاترێوە. باژارê Reqayê Bakur û Ricilatê Sûriyê ku demekê wekû paytexta xilafeta Grupa Dewleta İslamî dihate binavkirin, piştî 2 salan ji rizgarkirina wê ji aliyê hêzên Sûriya Demokrat ve hêdî tê avakirin lê berpirs û rûniştvanê bajêr gazina nebûna pereyan dikin ji bo jinûva avakirinê. Piştî 2 salên tekbirîna Daişê bajarê Sûriyê Raqqa hewdide ku ji encamên şerekî ku jiyan bi tevahî wêran kiriye xwe rizgar bike. Hêzên Sûriya Demokratîk yên bi hefariya Amerîkayê Raqqa ji komên teroran di cotmeha 2017 da azad kir. Lê di dema şerê demdirêjiyê sê mehan da piraniya jêravahiya bajêr wêran bûye. Karbidestên heremî koalîsyona navneteviya dijî Daişê rexne dikin. Ji ber ku piştî azadkirina bajar giranî nedane ji nû ve de avakirina Raqqayê. برای مکاربدست پایه بلندین کوالیسیون دیدیدن. لینها بتنه خباتکاره که وزارت براوانیا فرانسی یا یک جو وزارت چاندنیا بریتانیای آنکو خباتکاره بر پرسیار جواکی یا حکومت امریکی تی سردانامه. Meclisa Siviliya Raqqayê ku di dema şerê azadkirina bajar da hatiye da mezrandin, piranî ji nû ve da avakirina bajar berpirsiyar e. Lê di xebatên meclîsê yên amadekirina xizmetên bingehîn yên bo kesên vedigerin Raqqayê de kemasiya bütçeyê dijwariyê girîng e. Bu temirkirina piran û rêyan em rêbazên kevin bikartînin. Em li deverên din yên bajêr dewrûberatînin da pirên û rêyên xirabî tejî bikin. Perê me gelek hindik e û ji bilê vê çareserkirina lezgîn em nikarin tiştekî bikin. Di şerê dijî Daişê de neh pirên serekeyên li ser çemê Firatê hatiye wêran kirin. Heta niha tenê sê heb ji nû ve de hatiye çêkirin. Welatiyên Raqqayê yên ku vedigerin rastî avahiyên wêrankirî tên. مدید کو خانیên me geş hatine wêrankirin. Ev avahî jî hatibû roxandin. Wan ev xaniyê ava kir. Lê ji xaniyê ve avahiyê din nêzîkî 1 milyar lîra pere hate xastin. Pere wan jî tune bû. Loma ew çûn heremên bin kontrola rejimê. Rewşa nebaşiya aboriyê kesên ku difikirin vegerin Raqqayê du dil û gumanbar dike. Rewşa aborî xirab e, bazar hêdî û buha gelek bilindin û elektrik jî tune ye. Karbidestên Raqqayê hişyar dikin ku bê pêşketina lezgîn dibe ku tundû jî li bajêr û der û dorê zêde bibe. شر dijî terorê ne tenê leşkeriye. Eger di 10 salên pêş de em guh nedayne çandinî, perwerdehî û tenduristiyê, ew ê nifşeknû ya terorîstan li ver mezin be. Sala borî Amerîka nêzîkî 230 milyon dolar finanskirina Bakurê Sûriyê qut kir. Washington dibêje ew ê pişta xwe bide ser alîkariya finansî yên ji welatên wekî Erebistana Siûdî, mîrgehên yekbûyiyên Erebî û endamên din yên koalîsyona dijî Daişê. Bilî van qutkirina Amerîka di krîza li Sûriyê de bexşkerê herî mezin û têkaneya alîkariya mirovahiyê ye.
امریکا جی دسپیکا کریزی جبو مروین کوچبرکری یل سوریه و دوره نزیکی 8.1 میلیارد دلار الیکاریا مروواهی خرج کریه. مووسڵ فیلمێکی درێژی داکیومنتری یان بەڵگەیە کە تێدا چەندین کەسان لە زەمینە پێشینەوە بیر و باوەڕێ جیاواز تێدا بەشداری دەکەن و هەرکەم ڕۆڵی تایبەتی خۆی دەبێنی لە شەڕی گەڕانەوەی مووسڵ لە دەوڵەتی ئیسلامی. هاوکارمان دەخێلی شەمۆ لەگەڵ بەرهەمهێنەری فیلمەکە دانیێل گابریێل دواوە کە ناوبراوە ئەفسەرێکی پێشووی CIA بووە لە مووسڵ پێش سەرهەڵدانی دەوڵەتی ئیسلامی داعش. شەڕێ ڕزگارکردنا مووسڵێ ji destê Komala Dewleta İslamî Daeş bi hemû pîvanan yek bû ji şerên zehmetên hevpeymanan. Yek ji egerên ku ew şer bi zehmet bû, hizra silametiya milyonan sivîlan li bajar û deverên jêrdestê wê komalatin rê. Diyara karê bi zehmettir tomarkirina gav bi gavên vî şerî bû di filmekê dokümenterî de bi navê Mosul. لەوان یەک دپرسە گەلۆ ئارمانش ji derhênana vî filîmî bi cihat. What I intended for Mosul to be is really the story of the last battle. یا من خواستی بکم او بو چیروکا و شر عراقیان تومار بکم. بله تشتی سرنج راکش دوی فیلم داکیومنتاری دا او شر عراقیان بو. پشتی 11 سپتامبر ما چیروکین گلک مسلمانان بهیسن کو تروریسم کارگیری سروان. لی داکیومنتاریا مووسڵ کو چیروکا شر جپایزا 2016 حتی هاوینا 2017 دلیویا و گرانا چیروکا توایا پیکاتن عراقی بو. دما به یک گیان او شر گیری. دانیال گابریل derhînanê filîmê Mosul efserekê dije tîrorê CIA bû û demek dirêj li Mosulê xizmet kiriye piştî ladana rejêma Saddam Hüseyin. Filîmê dokümenteriyê Mosul derbasbûna di cergê taristaniyetê da bû. Bi çavê bandeka piçûka derhênerên filîman yên Iraqî ji Bexdayê dixwazin berrûbarê Dicle ra berev Bakur herin heta rûbrûyî bedkaran bin. û şerê ji navbirina hêza wan çekdaran tomar bikin heta demê rûbrûbûna bîrûbawerên wan. It's also, I think, the cautionary tale. او دیسان سرهاتیا به هشداریا لایەنەکێ فیلمەیە. ئەم gelek sedemên hêviyan têda dibînin û çendîn layەnên mirovanî û kaçawa tevaya pêkhatan vî şerî dikin. Lê layەnê bi hoşdarî ew e, hinek ji şerên tîreyî taîfegerî bi dawî nehatine. Ne weka gotinên çend ekteran li pêş kamîreyê. Naverokê serekeyê fîlma dokümentarî ew e em wesa bikin, bîner pirsgirêka cudahiyên tîreyî têbigihin ku hêşta li Iraqê maye. Li payza 2016 rojnamevanê Iraqî Elî Muella digel hezaran serbaz milîtanên heşd û pêşmerge û xwebexşan beref Mosul birê dikevin û bo demê salekê kamîreya wî jî digel lûleyên tivengan bû bo tomarkirina wê serketina mezin di şerê neheştina Daeş de. لە نیوان ساڵانی 2000 تا 2010 نزیکەی 248,000 مناڵ کە هەندی لە خوارەوەی تەمەنی 12 ساڵدان لە ئەمریکا هاوسەرگیریان کردووە. ئیالاتی دڵاوەر لە باکووری ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا بۆ یەکەمین ئیالات قەدەغەی هاوسەرگیری ژێرتەمەنی 18 ساڵ بکات. لێکۆڵەنەکان وا پیشان دەدەن ئەو نەوجوانانەی کە بە زۆر بەشودراون تووشی گرفتی دارایی و جیابوونەوە دەبن. اف راپورتا به بحثا دو گنجان دکه کوان سربورین گلک جیاواز هبون بحثا برپرسکی حکومت دکه کو ندخواست او به هفرا بزوجنو هر وها بحثا کسن کو او خودی کرنی دکه. دو کچنگن جیان هفجینی پیکینا جبر ایک اگر نوکاو بشه و یکی جدا دجین. کیتی هفجینا بینیه ویسای خوبی نافکر بزلام منه پیر. لدمه او لقطابخانه آماده ای او یا دوگیان بو بزیناه. جیه بینی 3 سال بون که دیر نبو هاد با توان بار کرم جوره که دست دریجیال سرگنجه که بچیکتر جه 18 سالیه.
یان دچیت زندان و یان جی ده هفجینی پکینید بله اف رامان اوی نادت کل سر خاطر اوینیه لی من هفجینی کر مج هفدو حز دکر و ما هفدو خواست لدەستپێکێن کەسان بەحسێش بربرن زاروکان دکرد و من گوتەوان نەخێر ئەم کارێکی وەها ناکەین یا چێبووی چێبوویە هەری داوی ئەزێژی گردیگەهێ دەرکەوم پاشی بەحسا پێکئانینە هەفژینیاوێ هاتکردن و دایکاوێ ڕازی بوو. اوی خودی از گلک توره بوم از گلک توره بوم دوی دمیده من چند آریش خوین تایبت هبوم جبر و چند اولین راضی بو که جاوه 16 سالی جیانا هفجینی پیک بینی دیگل کسا که 30 سالی. They're just too young. They're just too young. پیمز درابریج تو مارکر هفجینی لناوچا پیمز کاد که ناوه ویل سر بلگه یا زواجا بون 30,000 کسندی که دولا با دادگه دارا کرینه. از دبیجم من که چکا 13 سالی دید بو. بو مارکرینه پیدویه او بچینه دادگهه و که بلگه که دستوان ده هفت. گلک جاران او دوگیانن. جبر ویگی برنس خلکی ولادات هنز دا که هفجینی بکن او قصدا مرسری گر. اشلی دانکن خواندکارا پولانه که دم او ده پاسا خواندنگه دا متاوه ها دو گوته اشلی ورخاره تو ده افرو کشی که. افتش بیرا من لیدهید کو من گو لهمی زاروکان بو کو پت پت کرن هشتا اویا بچوکه همی زارویان دگو تمن اریده توشی کی؟ هر وکی کیتیه اشلی جیا دو گیان بوش ظلامه که ویچ به مازنتر کو افجی رو بروی زندانه ببو. از گلک پیتک دچم نوکه از هست پیت کم کو من گلک جیانا خو زعی کر کو برنت کد حسا چه ببا. خوزی من اک هبا گود با من تو یا بریاره که ندرز ددی. اشلی دست جو خواندنگه بردا چجارا نزفریه فا. اوه دو زاروکن کر هبون بری او بابه وان بهیلید. هر دو که چانگوتی اوان جیانا خوا گنجینیه جدست دا. نو که دگل دو چاره نویسن جگ جدا دجین. اشلی دیگه اولو مال یاری نشتیه که او پیکوله دگت خوش هفجینه خوب داتا بردان. مالا برنسیا تجیجی گیانه و رو پری اوینیه. بله اوه نو جیانه و وان دوید بو زیناه. کاکسال حاکو دبینی سوارد با برنامه هاوسرگری نوجوانان مروف هست که تنها لرجالات ناوین و جهان سیم او گرفته هیا. والله مولاتی که پیشکتی وکو امریکا دبینین چاوا او گرفته هیا بتایبتی لیر الامریکاش لشاری بچوکو گند او هیا. و در انجامش دبینین چاوا بسر او گنجانه دیت. و او بگریدای به چنده که دا بهتر یعنی جواکو چنده جواکو تایبت یعنی یا تنگتی دا بهتر باندور دی سرم دزان رجلات نوراس وک ناوین وقت گوچی لولاتین ما اف یک گلک کشه که براستی مزنه حتی لهندک جهن وکو ولاتین وکو یمنی ده 8 سال و 9 سالی ددن میر کچان یعنی براستی شکی ناوه ندرسته لدبه لهر جهه کی جهانی دبه بله بینر هجال فرام دگهن داویه برنامه کرد کونکشن ایرو تا رجاینه هر شادو بختور بن ببین خوش